Ndabasuze mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson Comedy, nkasuza kandi namwe muhora mureba ibiganiro byacu aho biva bikarigera, nkasuza nawe ukanze subscribe, like and comment. Ndagushimira cyane niba nawe ari bwugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu, gerageza ukande subscribe, like and comment. Uyu munsi rero tugiye kuvuga amakuru yerekeye mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ngiye kuyabagezaho nitwa Mr Jackson. Tutibagiwe rero nango nakibaligwa ba diaspora baje gusura igihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe ese umutekano ugeze, umutekano mu gihugu cy'u Rwanda umeze neza, kandi turatuje turaryama tugahinga tukarya nta kindi. Okay, ariko tudatinda mu magambo, reka twenze amakuru yacu yo mu gihugu cya Kongo byakaze. Muri Kongo noneho habaye urufaya rw'amasasu nk'uko mubibona kambere ka video gatoya kugira ngo mubone koko byakaze. Depuis le week-end dernier, les terroristes rwandais du M23 cherchent les passages pour occuper la ville de Goma, mais sans suite. La journée de mardi était un calvaire pour les sujets de Paul Kagame. Ces rebelles, après leur échec à Karenga, ont foncé vers la vallée surplombant le pâturage de Kilolirwe avec une tentative d'arriver à Sake. Malheureusement, ils se sont heurtés au fait des forces armées de la République démocratique du Congo, où ils ont pris fuite vers le parc national de Virunga. L'armée loyaliste n'a pas hésité de les pourchasser par le feu. Cette situation a créé une panique généralisée dans la cité de Sake et ses environs, suivie d'un déplacement massif de la population en direction vers Goma. À présent, sur la ligne de front entre les FARDC et les M23 dans les Massissi, signalent les entités de Kimoka, Kilolirwe, Karuba, Kingi, Mouchake et Rubaya sous occupation de l'armée loyaliste. L'ennemi en déroute et en perte de vitesse utilise les réseaux sociaux pour divulguer les fausses informations afin de susciter la panique de la population. La société civile appelle les patriotes congolais de ne pas se livrer au jeu de l'ennemi. La formation politique nouvelle là au Nord Kivu tape sur la table en condamnant cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de donner l'Est du Congo au peuple nilotique, au détriment du peuple bantou. C'est pourquoi je dirais ceci à la population congolaise, de se réveiller. Il est temps de passer aux actions concrètes. C'est le peuple se libère. Et je crois que la population aujourd'hui de Goma est consciente de cela. C'est notre terre que les Occidentaux sont en train de chercher. Notons que l'armée loyaliste poursuit l'ennemi dans toutes les directions jusqu'à son dernier retranchement. Nkuko mumaze kubona muri ako kavideo rero, urufaya rw'amasasu rwabaye urufaya muri Kongo, umuriro uri kwaka. M23 yatangaje yuko mu gihe leta ya Kongo itaje kuganira nabo bazafatana Kinshasa, kandi biragaragara yuko ko M23 kuva ivuye Bukavu kuva yanahafata igihugu kiri kugenda gititira kandi n'ibihugu by'abaturanyi ariyo u Burundi buri kuvuga ngo natwe baraje batugereho. Ariko perezida w'u Burundi wari kuvuga yuko biteguye intambara ko kandi nabo biteguye uko bishoboka. Wanareba hirya yo ku mipaka ukabona yuko kuko biteguye, ariko wareba Bukavu bari bayihaye abarundi, ariko M23 bayikiyagera bose bariruka.
kandi Gisekedi yatangaje yuko ko mu minsi mikeya azaba yigabije buriya buce bwose M23 izaba yafashe ngo izakoresha ibitwaro bya kirimbuzi. Muretse kumva yuko leta ya Kongo iherutse kohereza indege ibasha kurasa abaturage niyarasa ahubwo abasirikare ba M23 ahubwo igitero ikigaba ku baturage. Ubwo murumva rero ubuzima bw'abaturage buri kugenda burenganiramo, ariko M23 yo iri kugenda itabara abaturage aho biva bikagera. Urugamba bari kuvuga uko bazarutsinda, kandi nimba Perezida Gisekedi atavuyeho nabo nibazabyemera, niba bataganiye nabo nibazabyemera. Reka dukomeze rero, abaturage bari kugera ku mipaka yaba y'u Rwanda bakabakira, haba y'u Burundi bakabakira, ariko bitavuze yuko ko M23 irakomeza gahunda yago yo gufata ubundi buce bugiye butandukanye, bitewe yuko leta ya Kongo iri kwica abaturage nabi, iri gufata ibisasu bya kirimbuzi ikabinaga mu baturage, none kohereza n'indege ikaba iri gumishura amasasu mu baturage. Ubwo rero ako kanya ubwo urumva rero nta kindi M23 iri gutangaza yuko ko niba Gisekedi atari guhagarika ibyo bintu M23 iragera na Kinshasa. Gusa Kinshasa kuva aho M23 yafashe kujya Kinshasa ni kure cyane, nayo mpamvu Gisekedi ntabwo bafite, ahubwo ufite ubwoba ni perezida w'u Burundi, kuko iyo uri i Bukavu ureba hariya i Bujumbura. Turagenda tubabwira kandi n'andi makuru agiye atandukanye. Nimba utakanze subscribe ariko ndakugira ngo uyikande kugira ngo amakuru yacu uyumvire kurigiye isaha ku yindi, duhora tuyabagezaho. Nkuko mubibona rero, abaturage bari kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ngo bafate igihugu babatabare, kuko niyo urebye mu gihugu cya Kongo bagiye bafata abana bakiri bato babahereza imbunda, kandi iyo utaragiye mu myitozo ya gisirikare nta mpamvu yo gutsinda umuntu wahoze ku rugamba cyane ngo umutsinde ngo bishoboke. Reka ntabwo byashoboka. Umva nawe uburyo bari kwivugira. Umva, mu Rwanda igihugu mugifate mutugombore, ntibazongera kwica umunyamurenge ukundi. Mumanuke Uvira, muzamuke Gafinda, mugere mu Minembwe, mufashe amakanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvubu, mubakubite Masunzu, muzamutora impyiko muzita muri Tanganyika. Agasuzugura ke karahagije. Badatamwe murasa nk'Imana, muhetse isezerano mugende. Ndi kumwe namwe, nanjye zabatwaza imizigo. Umva, zaza nikorera amatara za kawunga batwaje. Umva, mugende mugombora abana bari mu gihuru, ntibarya ntibanywa ntibasinzira, muzarwane nk'imvubu, imbwa muzikubita muzica. Zadusuzuguye makanika yari ubwoko Masuzurako yari ubwoko yarabumaze mumute muri Tanganyika mu mubagi. Nkuko mumaze kubyumva rero, abaturage barababaye, ku rundi ruhande bishimiye yuko ko bafashe Goma, bakaba barafashe na Bukavu, ubundi buce bwose M23 iri kubugenzura rwose, kandi harimo umutekano muri ubwo buce. Rero muri ako kanya rero M23 iri gushaka gufata ubundi buce bugiye butandukanye, bitewe yuko leta ya Kongo iri kugenda ihohotera abaturage. Nkuko bibonye rero, abaturage barababaye cyane, barababaye bitewe yuko basize abana babo babaryanye mu gisirikare, kandi ntibitojeje bihagije ku buryo barwana n'umuntu wabashije kwitoza bihagije. Umuntu utaragwanye intambara rwose ntabwo wamuzana mu ntambara ngo abishobore. Ni nayo mpamvu bari kurira bagahanagura amarira yabo, bakavuga ati gusa nta kundi, mugende muduhoborere igihugu n'abana bacu tubashe kubaho. Ariko Perezida Tshisekedi ari kuvuga yuko kadashaka
k'abanyamurenge mu gihugu cye, ahubwo azahangana nabo paka bavuyemo. Kisekedi kandi wumvishe yuko ko yavuze yuko agiye kugaba igitero kuri M23 ubuce bwose M23 yafashe ku buryo bazahita bavamo, ariko ntango byashoboka. Alright, amakuru yacu rero ko tuyasoreza hano. Nge mwabanye muri iki kiganiro nyase muri aya makuru, nitwa Mr Jackson. Ciao, niba utakanze subscribe ibuka kuyikanda, kandi turagukunda cyane.